Hagjingla kaya kini Rung Asia Cup arajar arpnyau hapreng ke Bangladesh Persia ke Singapura. Aba pai syakna ke cingla kaya ke Singapura kalau khur ke nam job hadin magalala bat pelim ke Bangladesh da ar lakawai. Hagwai par ke cingla kaya hapreng ke India Persia ke Hong Kong. Hagana ke cingla kaya ke Hong Kong kalau khur ke nam job hadin magalala bat pelim ke India da shikul lanon hagmat ki sau pe arajar tam Khyrwit football ki bawan ban saki. Hagjingla kaya kini Rung World Cup arajar arpen riu na deuba Asia hapeneng ke South Korea Persia ke Kuwait. Aba pai syakna ke jingla kaya ke South Korea kalau khur ke nam job adin bagalala ban pelim suk ke Kuwait asau lanot. Hagjingla kaya hapeneng ke Japan Persia ke Indonesia hagna ke jingla kaya ke Japan kalau khur ke nam job adin bagalala ban pelim suk ke Indonesia Haduh riu lanot. Hagjingla kaya hapeneng ke Saudi Arabia Persia ke Australia. Aba pai syakna ke jingla kaya ke Australia kalau khur ke nam job adin bagalala ban pelim ke Saudi Arabia da ar lakawai. Baleng bang ke jing job ke Australia kalau yok ban rung lupa syaka FIFA World Cup arajar arpen riu. Bar kadai ke ken hun ke ban riu na deuba Asia ban Rung World Cup. Kan baga Saudi Arabia ke hab ban ilek kai haka fourth round. Hagjingla kaya kini Rung World Cup na deuba Europe. Hapreng ke Romania Persia ke Cyprus hagana ke cingla kai ke Romania kalau khur ke nam job adin magalala ban pelim ke Cyprus da ar lanon. Hagjingla kai hapreng ke San Marino Persia ke Austria. Aba pai syakna ke cingla kai ke Austria kalau khur ke nam job adin magalala ban pelim suk ke San Marino da sau lanon. Hagjingla kai hapreng ke Finland Persia ke Poland hagana ke cingla kai ke Finland ke badan hak kerdan ke ban riu phukuntai ke FIFA ranking kalau khur ke nam job hadin magalala ban pelim ke Poland ke badan hak kerdan ke balai phusan hak FIFA ranking da ar lakawai. Hagwai par ke cingla kai hapreng ke Netherlands Persia ke Malta. Aba pai syakna ke cingla kai ke Netherlands kalau khur ke nam job hadin magalala ban pelim suk ke Malta Haduh pralanan.